Napanam. Napanam, di nga sumungbat. Tatayak pala ayab nga ayab kinyam. Pasyarandu ka. Sumayot na animal. Nga sumayot ka, nagpapaaram kan. Sino ti mga aram kinyam? Sino ti mga aram kinyam? Di nga sumungbat. Ipaasawa ka lang nun, iso ti kaya mo. Bimalbalasaan ka lang nga sumayot, nya? Nakaapon amin nga manok tayon, si karata kapilang agpalpalanggapang. Inya ba ti kaya mo nga ramidan, Gracia? Ha? Sumayot ka nga nya, sumayot kan. Pagpanan lagi ta babarkadam nga sumayot, nya? Narigat ka nga, kwan iyaban. Kung ano mati ka nga nga gawidan. Namaminsan nga rumor ka ti balay, ibagkat mo amin nga badom, taid takadyanan papanam niya. Taid takadyanan papapanam nga pagpaspasyaran. De talag palpalanggapang gayam tar aramidam nga inaldaw. Nakarkaro ka pa yung amang mon. Inya ba ti kaya mo nga kwa nga aramidan ti biyag mo niya agasawakan. Hamo nga palpasan ti agiskwela nga rodan, inya ti kaya mo ipaasawa dakan. Nagsadot ka pa yung mga orod dito balay, hamo pa amo ti aginaw, hamo pa amo ti tumulong aglaba. Dagita pistak mo, aging gana agrinrinuker, iti kapar mo di tayo ti pistak mo. Hamo pa amo nga laban. Tapos di tagpapaaram tar aramido mo. Inyang iti igatang mo nga rod iti baboy nga parte nyo, no kasaryo ka awan pa mo ti trabaho. Sumayot ka nga talaga. 2 hours later. Sige nga rodan, arte gitarakan ko nga aso ka, nagbangad. Tumawag at tumanan no maminsanan niya, nagpadala at tumanan nga rodan. Sige nga rod, pasali-sali ka mat, inya ka matan, baka tamo da si katipagpagungtan ni Antiyo. Ni Gracia, tipagpagungta, kunam naghay ka nga rodan, ibag pwede ti asar tilang balay. Aghay ka dagi di pans na Antiyo nga bangatan, hi, kunam, hi.